Jem ti sve tvoje drugove, ti jebe. Alo? 800 lajkovi, lupam jedan distrekt. Pozdrav familijo, ja sam Nikix, dobro dovte v novo prvo pozdrav, hoću vi kako sam šipija, pozdravljam samo dolu komentiraj so hashtag Nikixem, najaka familija v ohritaj po široko, znači dolu v komentari spamajte, vlezi me v recommended, by the way puštam brada ako ne ste zabeležali. Ako ne ste zabeležali, ima se zabrala na najako. Deneska što mi se slučuje, bukvalno gledam nekoj Srbin isto počvi da me vređat. Nikix batulje šoti, da li ti si magnet za nekoj tebe ja te vređa, a ti vikat... Se neka mi vikat. No video izleze, Nikix je pička nije odgovorio na dramu. What the fuck, ja si vikam. Lupnete 1000, dajete mnogo si 1000 lajkoj, pošić ne sam aktiven. 800 lajkoj lupnete i pram distrekt na ovije dvajca. Sigurno, znači sigurno. Stvarno se zabrat vam ja še nekako. Ova, Nikix je pička nije odgovorio na dramu. Ne znam što se dešava cu Lujevo. Da li Lujevo brat Nemet Usul, to jest imet Usul, ama fintava je što shvatija Lujevo deka ja spravam reakcija, deka nemam content i sad Lujevo shvatija i si rekao, pa čekaj, neki mu napravim na Nikix video, da li bili dislajkovi na mojevo video, ne je bitno, ja zasoberam pregledi i taka bukvalno. Može da započnime. Ja se iskreno googljav video do nekade i bom komentirav dolu so srce, neli, zari to što jaz go sakam sepak i to i da me pcuje, ja spak go sakam nego. Nikix Peter. Veliki pozdrav svima i dobrodošli na kanal Ultra Play. Znači, na ovoj ne možem da mu go skratam intro, ovo ne možem da ne budem reklama, zari to što uše vo naslovu si kažu ko youtubere. Mada, ajde da vidime što se raboti, zašto Nikix ne odgovoril na dramava. Ljudi, znači, ovo će biti malo kraći video ili... Idemo 10 minuta vikam, malo kraći video, nemoj da me zezaš. Inače, kaj rečite, Nikix, bratu, ti samo praviš drami, ništa drugo ne praviš. Luje, ja svojeg pravim za content, mene ne mi je stvarno da drami, mene nekoj si bilo što da mi reći, jaz ne možem drama da mu napravim, zari to što jaz nekam na osnova na to, jaz da se krenam, svajkate, iako imam takvi videa, jaz ne vikam deka nemam takvi videa, su drami jedno drugo, iskreno jaz nekam da sam tipo na vidi drama kanal, brat, svajkate. Ili duži vidjet ćemo. A, dobro, si sprej, ili duži vidjet. Znači, ljudi, Nikix je ispao pička, znači... Ni dva, ni tri. Što ti zgrešiv, kaži mi, ne znam što im zgrešiv jas na Lujevo, brat. Fuck. Izvinite što mi je malo osvetljenje loše. Malko ili malko pojke? Ali bit će bolje. Biće, očekuj. Nikix je ispao pička pošto je rekao da može sa mnom da ide. What? Jaz bratov ne nigo znam, jaz prv pat go gledam bratov, vikat Nikix može li s ove ne drama. Inače, ako go najte kanalov, pišete mu na makedonski, zaradi to što nije, ako gi razbirame, ti nas ke ne razbere, tako da jednostavno jedan sme. Ide u dramu, da nije nikakav problem. Znači, sa mnom moraš, Nikix, da ideš u dramu. Znači, moram, ja ne znam što se dešava, brat, ne znam što se dešava so Lujevo. Nikix mi reče vaka, Nikix mi reče taka, Nikix napre lova, Nikix napre lona, Nikix beše u WC. Može tako. Ti ne znaš, Nikixe, koliko sam si ja podigao sabova od mojih fanova. Okej, da vidim, duri like mu imam stegnato, tako da na vas je da ostavite da li mu stegnite like. Ova beše predupreduvanje dislike da mu stegnite. Ultra Play, 108 subscriberi. Podigao sabova od mojih fanova, brate. Dobro, i to je uspeh, ne možem da rečem dek ne je i to uspeh. Ama mnogo si se podignalo tvoje fane. Kolika si pička ispao, brate. Znači, čekao sam ljudi da odgovori nedelju dana. A zoš, ja skaj rekao da neki odgovoram. A posle nedelju dana ja moram snimim klip. Ja posle nedelju dana... Ja posle nedelju dana ja moram snimim klip. Zato što ti nisi odgovorio. Ja ću 10 klipova da snimim.
moraš da, znači, ti moraš Ej, imate среќа, стварно одговорам на ова, заради тоа што немам контент, не заради тоа што стварно сакам да одговорам. Имаш среќа, иначе ти не 10, 50 видеа направи, 50 видеа направи, нема да ти одговорам. odgovoriš. Jebem ti sve tvoje drugove, ti jebem. Чекај да се јавиме на другариве да им кажам дека ќе бидат лупани. Ставре, ќе побарам да видам, тоест да му кажам дека ќе е лупан. Ајде, слушајте се. Ако ми се јавите. Мратов спиет во... Ало? Ej, Еј, ej, брат. Да ти кажам дека ќе си лупан. što? Плачам, море за те. Stvarno, pičku ma. Да ти кажам, море дека ќе си лупан. Ставре не можеш да си поверви и ништо не одговори. Кој друг? Овај зафатен е. Значи, јас немам другари, брат. Јас немам другари. Zato što si ispao pička i zato što nisi smeo da uđeš na moj kanal da vidiš komentare. Јас не те знам, брату мој, не заради тоа што јас не... Што знам? Што знам, јас не те не Od знам. mojih fanova sad. Znači, ti ne znaš nikikse koju ja podršku imam. Не можам, брат, со тебе, не можам со тебе. Ти имаш 13 лајкови на видео. Знаеш ти што значи то 13 лајкови на видео? Не 13.000 или 1300 или 130. 13 лајкови на видео имаш ти. Tako da, smradu jedan, znači, ti si jedan smrad, ti nemaš... Знаете дека е во право, брат? Знаете дека е во право? Znači, nemaš muda da, kako se zove, da napraviš reakciju na moj video. Еве, прам повели. Hoćeš nešto da jedeš govna. Tačnije, hoćeš nešto da pričaš što nije. Znači, hoćeš nešto što da pričaš što nije. Rekao si, joj što bi kaže, ja voleo da uđem s ovim, znači, voleo je da uđe sa mnom, tam je alo, jesi ti normalan? Jesi ti normalna osoba? Jebem ti familiju. Jesi ti... Пак тој. Па еве и јас имам фамилија, и шо се? Jesi ti normalna osoba? Замисли се сите овие што ме гледат мене, да дојдат кај тебе на видео и сите тие да напишат да ти фамилијата. Ljudi, vi kad uđete u njegov kanal, čoveče, vi ne možete njega da razumete, jede govna, kao sakam, ne sakam, boli mene Сакам, не сакам. kurac, u stvari boli nas kurac, da li ti sakaš ili ne sakaš. Не можам поќе да отрпам, кажав 800 лајкови, лупам еден дистрек, стварно дистрек ќе мавнам, оставите шала на страна, стварно дистрек, лајкнете ви уште еднашка видео, сабскрибете се станите Никикс, види ова ракава колку ми голема, стварно бе, не се замјат, лајкнете, сабскрибете се станите Никикс, најака фамилија во Охрид, ај пошироко, ние се гледаме во следно видео, рап, па и ра.